Danas sam pripremila jedan make-up u kom prevladava eyeliner. On je onako dramatično izvučen i trudila sam se namerno da se on baš i vidi, tako da nisam stavljala pretjerano puno senke koja je tamna, dakle baš sam htjela da on bude onako ključni deo ovog make-upa. Naravno ogromne trepavice i na usnama imam jedan Deborin Carmin, zove se, u stvari nema ime, broj 11, i on je onako jedna retro naranđasto crvena koja ima čak i sedef, onako se presijava. I onda, pošto je to onako dosta retro u stvari, danas se ne nose takve karmini, odnosno ređe, i to je nešto što bi naše bake nosile na usnama. Onda sam mislila može on super da se iskombinuje, na primjer ovako uz jedan modern make-up očiju, što mislim da sam i postigla. Dakle, meni ovo sad skroz deluje savremeno i kao nešto što možete vidjeti u časopisima. Ja se nadam da vam se ovaj make-up sviđa i naravno, ukoliko vas zanima kako sam postigla ovaj look, nastavite da gledate. Započet ću sa mekovim pigmentom Vanila. Njega ću koristiti kao highlight ispod obrve i na unutrašnje uglove oka. Također, kao što možete primetiti, već imam puder na sebi, na licu i docrtane obrve. Ako vas zanima, pošto sam ovdje radila cream contour takozvani, ukoliko vas zanima video o tome, slobodno mi napišite. Zatim nanosim senku Wedge iz Meka i nju nanosim u pregib kapka 217 četkicom iz Meka također. I ovo je predivna jedna senka bez koje ne mogu da zamislim šminkanje. Zatim nanosim nijansu Hawks koja je nešto toplija i nešto tamnija nijansa od senke Wedge. I nju nanosim također u pregib kapka, s tim što ću nju mnogo manje blendirati. Prosto želim da imam predivan taj prelaz koji onako se polako gubi. Zatim sam propustila da snimim deo u kom nanosim nijansu Mystery u unutrašnje uglove oka i oprostite mi, evo, sad ću samo da ponovim dakle šta sam radila. Znači unutar pregiba kapka, najtamnije na krajevima i onda povučem to ka sredini, odnosno ka nosu. Dakle, tako. I onda isto što sam propustila da snimim, to je ovo, dakle isto vam pokazujem, nanosila sam nijansu i Wedge i Hawks na donji kapak. Sigminom četkicom broj E20 i onda uzimam kalenu 315 četkicu koja je čista i samo ublendujem malo te ivice. Zatim nanosim senku Mystery, dakle onu najtamniju što sam stavljala na gornji kapak, sada je stavljam na donji kapak, stavljam je duž celog donjeg kapka. Zatim nanosim crnu olovku unutar oka i ovo je Bourjois Color Contour crna olovka. Zatim izvlačim eyeliner, to radim Incotovim 77 gel eyelinerom. I sad ovako usput dogledate kako izvlačim taj eyeliner. Iako sam ja odradila cream contour, odnosno sa samim već puderom sam konturisala lice, ja ću svejedno staviti preko i bronzer. Prosto to je neki moj način na koji ja to radim i volim da stavim preko i bronzer. Ja prosto konture bez na kraju bronzera meni ne znače puno.
Takođe stavljam gel eyeliner i unutar donjeg kapka, s tim što se zadržavam na samim krajevima. Zatim nanosim maskaru, Maybelline Colossal kao i uvek. I onda nanosim veštačke trepavice Aura Bigger's Better. I onda preko Demi Wispies od Ardella. Takođe, evo, veštačke trepavice, samo ih stavite preko. Prosto to jeste onako malo, zahteva više spretnosti, ali nije neizvodljivo. Zatim nanosim onaj što sam spomenula bronzer, odnosno NYX Sun Kissed Radiant Finishing Powder. Pošto sam nje jako svetla, meni to dođe kao bronzer. Dakle, stavljam ga na tipično mesto za bronzer. S tim što ću ja da ga stavim i na nos, odnosno sa strane nosa, da umanjim vizuelno nos. Takođe ću ga staviti na vrh čela i na bradu, odnosno na taj prelaz da nam lice izgleda uže i vitkije. Zatim nanosim rumenilo Blush Baby iz MAC-a i nanosim ga blush četkom od Real Techniques-a. Inače, onaj bronzer sam nanosila nekom IQ četkom, kosom četkom za rumenilo bronzer, tako da nema broj. Kupljena je u Hrvatskoj. I onda nanosim highlight, a koristit ću vanilu pigment kao highlight i to slobodno nanesite prstima, samo je to pažljivije. Zatim nanosim olovku za usta u nijansi Orange iz NYX-a i tek sam sad primetila u stvari da sam je koristila u prošlom videu, oprostite mi, molim vas. Dakle, nisam, potpuno sam previdela to, ali koristila sam drugačiji ruž, tako da je to sve u redu. Dakle, s njom iscrtam predeo usne. I onda nanosim Deborah Milano, Rossetto Milano Red, broj 11 Carmine. Dakle, na kraju to izgleda ovako. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali i hvala vam puno što ste gledali. Do sledećeg videa. Pozdrav!